nyame kire me hu say President Bawumia awin no nyame kire me nyoma memfa hu kwam me de maye saa nyoma ni na agu kwam ye ba magana fo hu so odifu okrum ani say come 2024 7 December no yewura Dr. Bawumia ebe fa seat no. Okay. Na yehu say ampa you be a first no na Dr. Owusu Bempah kasa na nyame fa no so ye but this time around nyame agi ade ahye obi say edukwa no akrake 27 na no kore so say nyame de ahye nsem na me make sure so say Dr. Bawumia ebe win election. Abusia me mo akwaba ediba too much GH so resource ene de kan ohumi asasco map page na fi mi adoma nsasa no upload bia ba onsa ebetimi aka na abusia fiti enra ebesi ene de o se Reverend Owusu Bempah wasan air trendy ye pa ne nyina ene ensem bia enra odi tu dwa e wona asori dem na ne a ehu akwakọ hia wo se edi hu enkomo ene ne na Reverend Owusu Bempah kyerese okọ first heaven ekọ second heaven in fact odru third heaven ni nyina ene direction ni akwankyere bia na oye ediban mampene be de Dr. Bawumia senka konya ye kwakọto so abai anka obetimi abefa akonya no edi so Reverend Owusu Bempah kyerese abra odru third heavens no ene nyankopon eka kyere ne se onyai ne wo ye no na empire na wo bo no kra onya ifise ontie enu nti Reverend Owusu Bempah kra kyerese no kwase no se ofere nyame anim yie pa e ma no e de nani wuo e na afi wo bi kra won fa ma abofo ni bi empo e na direct ni so papa we de enye hwefofo anim ani wuo na san e san wachi na da no ho nako Reverend kyerese obeduru asase so no no aya na de se da bi se ne etie bia obi nim se edo na wo ma Bawumia brusu obeye ama Bawumia etimi afa kunya nenu nti wo hye se nwoma no anwea efi all the sectors of Ghana na omkofa anwea no e de bre no enu so ogusu a wo ye no ene no so asase ene ne kasa ye kire ne se de oye no enye yi fi se soro ne asase nyina eyi ne nsa e de afi Dr. Bawumia so enu nti se wo be hwa a okoko hia clergy no ho ena papa ekwa akaka se abra wo bom paye no ena nyame kire ne se wadane oman no e de amaye mapinda da John Dramani Mahama ena Reverend Owusu Bempah enkomhye su baaye no ye hu enkomhye bi nso a Reverend Kusi Boatsen so e de ne de aba Reverend Paul Kusi ono so kuma so de ne de aba e kire se asofo mpenifo emienu nyina so e kire se ye po bi nyame nsa e wo ne so de a na ye mampenia be de kire Dr. Bawumia eno ena akwakọ ese sa enkomhye aba besi ani abebo mpudi mpu aba be krashe na esi den ena nyame baako ne kasa na fe oka ne differently nyankopon enim no so onye sakasaka nyankopon enu nte ne na ye nyame ben ena wayi ne nsa e de afi hwan so eba ne se ya na wo se ko nyame nipa ho na ekokọji ensemi mu nkyemu nte ne mensaka Prophet Benson e wo menchen ha menini mienu ye ba betwetwe nkomo ne adomu asukoni ebisa se wuwu no eya na sen ena kwankyene ba esitie enu nte busu aka me ho ne ma Prophet Benson akwaba papa mpachemba akwaba Meje osumini aba yo papa sunsun wa kwankyere ene enema ya na asofo mudi egu akwam se mo pese bibi eba ho a eya na senate yo meda wase mamenchia ahwefo nyina yo de tie ne se sunsun adwuma ye no wodifo bia ene kwan ofaso eye ne sunsun mu nyuma okay na egu asroto ebi kula de sebi na ntwi moja okay wo hu se ubewu enti akwankyira aba so wonyusu na ntwi moja nya de mo amfanye okra nkwa okay what you say ebi yusu sebi aponche ebi yusu nsuo okay ebi yusu anwea what you say na odifo na wogina mu no obehwa Elisha oyusu nkyene edi sa kuro ni nyina yale na nsuo bi da kuro no mu a wonu nsuo ni bia na wanyinsi ya na wonyinsi asai okay na nsuo ni disturb youth no ama youth ni nyina nya dwuma anye enti nyame nipa hu se nsuo na yesa di enkyene ekọ nsuo ni ti ekọ ya ade on na kwankyere na asofo piisi eno mu yusu nkyene yenye ne sa odifo bia ne de nyame be ka kyerɛ so onye asano waye na yewura Owusu Bempah mo kan Prophet Owusu Bempah mo kan so ko sa anwea what you say because okọ heaven de omo ka kyerɛ so wonyai de oyama vice president no na mane fele but oba afom no obesa anwea e wo north south east and west na onne se ono so oye na anyeye
What you say? Anna prophet Kusibe Kunso, I first say Kusibuatin, Kumasi, those who are shankum. I don't know so Chilagana for say, as say any same on Yami a chileno, and to on so I am a quanchile. On so no, maybe a one church them quite fast, ye and idiot. What you say? Now, dear woman, who are dear now we yes, Juma, not dear way any be seer, much as a more any day, a Juma. Now, Obasha, Makacha must say, Sa election way, any do be a bayano. Dear Yamia can no cray. Now, dear Yamia can say, Vice President, Dr. Muhammadu Bawumia, Bempah. Mimi say me who meet here no. My ye Juma. What you say? My ye soon sumo Juma. My papa ne say, dear Mahuno, Yamemane Mumano. Dear Misha, what you say? Anna, you Owusu Bempah say, only the any na oyen we jai. Because or say Yamia Yachan say Vice President Mahama, former president, and the Besaba. And your money in our mum will be any dear. But my dear Kakacho be say, your season view of what? Bon say, I may yard the full system. Naminta Samchelo, Ghana phone and Shemi. Me say, Dr. Bawumia be winning election. Dr. Bawumia be winning election. I simple. Na, if it is a pano, was a medical catcher say, ye two abases you be winning. Name Mono Sania and Pennyphone, President Kwame Nkrumah, President Rawlings, Mekacho say, maybe open Naniachi, a year Dr. Limam, Adintila, of enough. And enough of whom you know, Eddie Agrono, Omukuta Francano. What I say? And Tino Ubu say, my put deep. Actually, Pennyphobia. Se Unyangopon Besie Jina, our Ghana, or lift you so frail, and no mere meeting. My child say, River Tano, River Pro, River Densu, River Cobra, Rivers P. Almost cronity. What you say? Almost so. Now, Yami Chairman who say President Bawumia Arino. Yami Chairman, your mamma, film quam. Made my yes, I know many in the quam. Yabama Ghana phones with you for Kruman and say, come 2024, 7 December. Yura, Dr. Bawumia, ever facility. Now, you will say, Ampa you, be a first, no, now Dr. Owusu Bempah Kasa, then Yame Fanosuye. By this time I run, Yamia Gia said, will be said, every corner I bracket 27. No current say Yamidi Asham himself. Now, make you sure to say, Dr. Bawumia. Ebe winning election. Winning, okay. Maybe our question. Papa, Nyankopon or Sakasaka Nyankopon wana. Dabi. Okay. Enti se nyame nya Sakasaka Nyankopon dia. Esi den na nyame baako, abato baako, na ye babeto. Na nyame baako so na kasa. Na fe kasa na kwakoye kwama kwama bi. Esu ne sofo bi ahye nkom ne ko. Esi den ne ba ne sa. Yo simple. Mama nchira wade. Na odifu bi ewo kuro bi so. Na Bible ne friend say old prophet. Na Onyankopon soma new prophet, young prophet. Se kokronum kwahyankom. Ukwa amedidi. Na kwan a ubefa so akokra no, o ba memfa sa akwa no so ma. What you say? Na young prophet no kwaya ne miracle speed. Na old prophet no wan wadwuma nyame fa no so aye. Se na old prophet no ho. Ba nyame anyusu no at that time. What you say? Nyame anyusu no at that particular time. Na nyame mpo no ba nyame na anyusu no. Nyame de opa bi otumi ye. What you say? De opa bi otumi ye. So ho na nyame fa David. What you say? Enti de nyame pa bia no obetumi afa e de ayadwuma. Now, sa osofo bi e hye nkom, sa we hye nkom, sa we hye nkom ne de. De obi abehu no obeka. By the end of the day, the any dear bay adwuma no, any abadia to me so on nyame fa no so ye den e kasaye. What you say? Na a dear for ni bi wo ho a say enkom hye bia no ka no omokafa election ho. And the election ba enkofo people pini wo mo. And ye wo a dear for ni bi wo ho a ye ka ne fi edem.
empia bonten enti nkofo nim ye but this time around no say ne mabọ pini no ne mpani say obo anaso opsa nunumu a na wote ne kankan enti say ne mo motutum ana mabọ pini no tina me chile mo say na nyame aka na election no madika to na Ghana vice president awini what you say enti ye Owusu Bempah say o ye na kwanchila ano na hona ewrai e we say MPP for nso anybody no madi for ya de mo because utie papa na ono person wo kire wo say wo kasa obaye so adwuma ama de oka no ayeden abem ya meche what you say enti sanso na yanso yakasa what you say me makasa menim sofo no kuma ase no menim de ya me fa no so ka menim se akwa fa so na kwa nchire but me asem bia meka no me yeso adwuma ma ne bem obi pa onhwe me record in Ghana obi oba manim pen obi oni mi ministry me nka asem e wa bla afa hoda de meka bia na ene de yesi na me se sa election we Dr. Bawumia be wi okay papa o kasa wo kire se Reverend Owusu Bempah kasa na oyobi so kasa o yeso adwuma e na akwado ho example se wakasa wo be yeso adwuma na de se edifo no mo kasa wie e na mo yeso adwuma na mo de ahye Nyankopon se nyame ne kan ya na there be entisa na de atia ne say yo odifo bia no otumi kasa kwa baako ensonso 7 meka tupe nyame tumi kasa fa ne mu say say na ka kire o ma no na yeso adwuma na emlem na yese nyame afa no so akasa okay what you say second one odifo na tumi hwe situation wo mu no e hyankom okay what you say e wa bra enye nyame ana ayeden aka but enam so wogina mu nyame nti no de obeka bia no e wo se Nyankopon ba de waka no ayeden ebem what you say aha enti se ye reti level na ye hwe se odifo na na kai ana nyame ana ayeden e kai so odifo na na kai a de nyame aka ne ba bro odifo ne de no so dem pa che what you say enti ye Owusu Bempah sem bia wo se empo se onu atwa kasa na oyeso adwuma nyame betie ama de obeka no abam ana me kire wo se de me kan die nyame na yi kire me se sei na asi enti Nyankopon de ne bapuru Dr. Owusu Bempah de no so papa boamena yenti ase kakra yeah wodi kan kire mu se eyimi 7 ena Nyankopon fa so na difo kasa yeah ba ko ne se nyame no be kasa fa difo ni mu yeah na etoso biem se difo ni be hwe situation awom yeah na odi ahye nkom yeah enu nti edifo wo Ghana ha no mo hwe situation na Ghana wom no ena mo de hye nkom ana mo ma nyame ne kasa fa mo mu na mo de hye nkom me da wase oka difo Ghana ha me kasa ma me ho okay what you say na ubi sa me question fa yewura Owusu Bempah ho enti na ma me so me de na sama ba mu what you say na de atiense onu no wo kasa wa kire mu no question bi se no wa kire mu se nyame fa no so kasa na mpo no nyame nkasa no no akasa o make sure say de waka no so be den ebebem ana anye sa sasa esa enti wa ma onwoma mienu wa ha se nyame ne be kasa eno bebem ana se ono wa be kasa se ne Elisha ka se ekoma be krom he wo kina se bra sa kom ni nyina be firim eno na Elisha na nkasa ena ehye ne nkom what you say se ne Elisha ka se mo amfirim na ba wie enipa no na Elisha na na kasa ba nyame ma ne yeden ebem ba de me kan se wa kasa wa bra Nyankopon kan ya na Nyankopon so be kasa na chese Nyankopon de ne ba bro de no so because papa de won't me challenge papa what you say na bia na opro ho kasa ya e wa bra wan tie se papa be kasa what you say and many attempts so no nyame betumi ayeko mu o side based on the situation on the ground obetumi decide say me ma this time around me be nkasa no wa fakra bi so ayeden akasa and the me hu spiritual realm no me see Ghana president for ni nyina baby omoto aba na Dr. Bawumia awi no nyame na be fa me nyame honhom no asabo for be fa me say me mla me witness na this is not the first time me witness ma witness na de me witness me hu ni sa pepepe na ye den eba
ana this time around me ko witness see no ana me beka kire mo say Dr. Bawumia ana ye to aba ni wie no why den we win say ya anko first one na ye straight away ni dia Dr. Bawumia be win ya ko second round ko be win but second round say ye to na say aye pepepe say sara mo kanu na say I was see ye second round na say chimu still a obefa the mimi hu osunsum still a Dr. Bawumia befa enti wo kwase da obi say se bia papa na ye na dwuma osunsum no ye nso ye dwuma osunsum so wo kire say nyamedifo kasa na nyame nya adwuma ya nyamedifo na kana nyame nya adwuma ya no nyame so beka no ebru ne nyamedifo na kana thank you na ye say nyamedifo na kasa nyame asomo odi ye adwuma. Okay. Eti se nyame so koka bia obetimi ahwe se we oyemidifo nipa nyina wori mugidie esan ne waka abamu nti eti se waka asem na wasom na ode ye adwuma de ase nyame nsan ka bibi e ma ne contradict ne midifo na kan no odifo na akra we nyame anim nyame ne the bigger man ono na wiase nyina hye ne nsa what you say because we odifo we nipa we limited untumi ne mfa ho to nyankopon okay ye me che what you say enti e bia based on situation we tumi akasa what you say for example nyame ka say Elisha ka say emu amfiri muram ema wi nipa no ana nyame ka say me mpre anka ensi ye me che what you say because nyame na se ompene what you say the ocean come na wasoro abofo a o mo make sure say de waka ne be ye den ebebem okay enti there's going to be a spiritual warfare and to kwaka kra bekoso what you say no waji o maji osunsun ma de wo kana ya dwuma na nyankopon akasa who is going to fight ayafana ayi nyankopon we untumi ni nyame en challenge david how dare you de nyame beka ayafana what you say ana enye situation ya sam ne ye kan enye minimum sale beka ba enye sane wo dwene se ensi sane wo pese ensi I said, Yamisi, if they see what you say. And this I say, Charles says, what you for to me, Cassandra Yamia, Jumaya. I know, she said, never a mini interest, I would you. But when God has an interest in whatever situation that is going on, yours becomes lesser. Okay. Now, Yamidia, I then, Abba Burwoodian also. That's the Lord. Okay. Come 2024, Dr. Mahamadou Bawumia will be the president of Ghana. Now, oh, question visa. I am a nyame kasa aye final. Na dey say the nyame be nam ne nkwadifo so ayi a kire no akwankyere bi antato. No, akwankyere tato. Say nyame aka asem na aye final no. Aje sa akwankyere bi san gu for mansa na nyame aka no abem. There be enya akwankyere na be ma de nyame aka ne beba mu. Ba wo ya akwankyere say che we sese obi ni paboni ni pese de nyame aka no se na nyame obi bi ka fofora wo hu ne ntem. Because nyame betu akasa no wasa asesa na dwene wono otumi ye nyame timi kasa otumi kasa enna Ghana function no yes wo ka kire wodifo bi se ka kire wo hene bi so oba bewu enti wanya na we wodifo no kwese enkom ne pepepepe thinking say we de hade be chekra no hene na ye den wawu but wo hene no ko nyame enum ko pa ne chew ana nyame sesa na dwene enti very lucky say na odifo no still na so edi asem na chi okay enti nyame sa frɛ sɛ masa sa ko back na kwase sankom hye na waye den ahye no sɛ ne papa ne wo kan de ama Reverend Owusu Bempah ho asan ene ne sɛ Reverend Owusu Bempah nyame fa na so be ka kyerɛ Ghana for sɛ ye man panin dada John Dramani Mahama ontimi meye president bi e wo Ghana ha e sign ne ma bi e wo ne ho nti mo ena Reverend Owusu Bempah san aba abontin biem this time around abeka say nyame adane o minor sign the amano e sign akoma penti enti example a ode ma ye fa de ifo emu e betimi abasa bra Reverend Owusu Bempah share sankom no na na ni di sankom hye na chi na so de achi e hwe ne ebesi ena e bi e ma pinda da so hu nkom hye na ote nkom hye no oye hu bibi e ma nyame asan so ma Reverend Owusu Bempah say enkom hye na me nam so ma wo share ye no makoa ne te ye no waye hu bibi enu nti masesa ma adwene nti masan de minor sign ama eno de Reverend Owusu Bempah prophet eno ye nasem eno me amete ye masem okay what you say me masem ne say election ye betui Dr. Mahamadou
Bawumia ebe win election no. Okay. What you say? Anna ono so say nyame side seat na ama President Mahama. Sabe President Mahama mentano. Okay. We a fine gentleman. Odi president eye. Ba me kire nyame adwene. Nyame tilibo po. Okay. Die nyame afa me so aka. Die mahu osunsumu. Na me hwe se ebebem. Enti die prophet Owusu Bempah hu ene de waye eye ono die. Die me nso mahu. Ene de me ye no eye me die. Na ye hwe se this time around no. Hi na ne de be ye den. Ebebem. We problem bi o. Okay. Eden ya 7 December sabeba. Ebeso. What you say? Eden ya beba. Na anyoma koso sunsumu. Anyoma koso sunsumu. Aba ya ba betu. Awa ba ya betu nyoma koso nkofo ya nyoma. Person mu esle. Men ka so mo sesa no because ye nyame beka wuntumi sesa no. But you to me sele. Ema ni yeye. Na eno sa no o srefri nyame ho ana o srefri hwan ho. Yes, o twedi ampo nyankopon de kuta seed. O sidi anu asa. What you say? Enti odifo no odifo kasia otumi ade a. Memi sense oba ya bo odua se obewu a. Mitumi sele. Se papa we de enka ne mra so. But madawroma. Momoa na mo to ne nkwadam kakra. Nyame tumi tie. Obi yale ne bia na ewu yale. What you say? Yale bo aba normal, but your yale bo wu yale. Yale bo kwa akoye boni bi. Ana ehia wasama do no koyiwa no. But eba manimu a bitumi yesunsu modwuma slema o. Ama nyame tie. De me chwa tie ase. Enti de meme ka ne se ono de wahu ana waka. Na ma MPP fo so ntena ho se obi nsele. Na sa wo sleme nso menya kunwa na mepe. What you say? Na this time around akunwa na ma me mem pushi me akunya na ikomusrem fo no papa anya se me pushi na ne ama ya adwen aye ta na say aye confused no say example ya man wo se obi aba obi dua no aba ho no utimi sere e ma nipa no e ma ne hutimi to no eno obi na aye bibi atia no e na wo sere de ama no we so de nyame na mo se wakasa say nipa so masi e na befa eti se nyame akasa de a wan ho na wo san akosere ama nyame na asem na okan no akokodi be bifofo obesere wo nyame ho obesere wo nyame ho ono a nyame na wo kan ye na aha na dipani wu nipa na wo sere no ene se nyame beti ana so nti na me ka cho se de ye Owusu Bempah hu no manemfa bade me mahu ni se ere ho na me ka se me mpushi mi no what is ma mi chechiro mo de mahu no kremoni na be president 2024 to 2028 safa asemasa 2024 yeah to 2028 aye so be call one sabe ya sofo but I'm telling you say kremoni na be president okay sa samasa ma ka cho se sunsun de kuta me no me nkasa me no kasa me na manu he ya na me be mpushi mi because me ko deep and some be ye pie no me mpesa media for the best start I be ye me interview what you say me ka cho se Kwame Nkrumah Rollins Atamos seven on fanchem se me bo mu di class these people were there to vote River Tano was there, River Pra was there, River Nkrumah was there, River Jimmy was there to vote and ya vote to ama papa no sunsun mu dia ma kire wo no ana wo no ko fa yewura Owusu Bempah yes why odifo bi a mentumi nka entena ofidie so nka nyese men respect no because otumi kasa ama de waka no ebem ema president for no but this time around maka cho say the nyame afa prophet Benson so ayi a kire no na what is maka say that wonte da na de meka no so bebem de me maka no say de mahu no papa Dr. Kwame Nkrumah mo sunsun mu kwa what do you say ana hwede we ameka kire wo election bia na say the winning seat ni pii no one dey osa wata be we ni ana anya sa ana maka kire mo say da bia ha na anya sa because nan kanya dia vice president no obetna kunyan so bet omo se time ni nie omo mfama no omo ahohoro omo sa je mama no enti MPs ni die medical catch order NDC for Bempah city bet presidential no papa nafa papa wo se nan kanya time ni ne wo so bibia konwa no na bibi na se bibi na akoso ne agye mama no
Yes, sir. Men copy. But yet, Yaman. What you say? Me call one up another subject. Send it Tibia. Yet, Yamano. Send it Tibia. Send it Tibia, some penny, but many baby some question. Match home. You bet what I say. You are no many boy. Was somebody yet hinter you as a phone, and you abuse so either. Actually, you are adult only. No many boy adult only. What you say? Yet, Yama, Papa no. As a Muslim president in Ghana. What's he saying? So, on the media kunyam. Yes, what's he saying? And as a new beer cano Hana Casa. Papa, one, and yes, me push. One say one more can now so say. No more. Nyamese. Okay. And no, I am my ya demotion. Ya gina the baby. Ye wunya me corona walk asano. Ye wunya ye ginedino. It is any wet me and boy and ye wunya me corona walk asan ye wunya ye ginedina. Israel Yankopon Ekasa, your boss Robas say. Yahweh Nekasa, Emmanuel and Ekasa. Oh, dear Mabo. So I was saying Bobo Jesus Christ today. What's a Hokama Mendu? But my boy Yahweh, my boy Emmanuel. Okay. I just have many credit doors. I know my psychiatrist is Israel to Yankopon Akasa. Okay. What he has here? It would find the banner Cranton chain. Because Camofuti, a Christopher. What he has here? A Kunyano, Papa Nafa. And he, Christopher, and fire and pie and tiny chi. So, media Kunyano, no one in the year. Okay. What he has here? O made in the year, no more in na. That's a Christopher, Dibisa. And so, Papa, your campaign now, you're a Muslim because we share situation now can't once. And tell me, because I'm in call because campaigns and I'm software. I don't know campaign, software mumma. Now, dear was soon, so I want to miss a son. Okay. Adia was soon, so my overseas son, I bet bread on you, my yellow so. A son sacrifice now. Over to me, I use Nentry, over to me, I use Abronoma, over to me, I use Kramai, over to me, I use Okra. Why we cry now? Come be uncle. What you have said? Because changing something spiritually, no, it's not an easy task. What you have said? But me person may religious a internet move pushing me and I mean kase and na kramoni na ebedi so kramoni na ebedi so. Dey me what you say? Because me ko ho me person me church nyoma ma kwachi sunsun nyoma ma kwachi. Okay. What you say? Me person me campaign so am obi. What you say? Empale me say me campaign mo dey. But nyame bibi kire na wo ka. Now person we church the many party as I have a play. Okay. But the person me kire Ghana for say this time around unless except something has happened spiritually. Then you say yeah, because my soul actually. Mendana you may Bempah yeseni be ya bibi esi him. Nyame be sa ka kire me. Okay. What you say? Okay. But as it is now in Ghana politics, Dr. Muhammad Bawumia is coming. Now, as some American majority of NDC people cry now we are spiritualists, they know. Opa unu enkofo ya yesi wo ho omo ne unkasenti they know say this time around papa we ya wa begina no omo anhwe ya anya so omo they know say they will lose. Okay. They have to fight. What you say? Papa we dey yemre no komo na ye den so mre no continue me say bisaw ne kra if you say ye fidie die ekwa achiri pa yes, so show pa enti papa ne kra ne say ye mampeni Dr. Muhammad Bawumia 7th December ye kwakoto abai ono ena nyame afa wo so aka say oba bedi Ghana konya Inshallah. Okay. Dr. Muhammad Bawumia Vice President. Nyame chusu no so ye President of Ghana 2024 to 2028. Okay. Say ye to aba no 7 December on the be win. You go once, but say a bus you go second round ko be say win. Okay. Enti eno ne asema maka. Se base BBC na ewiem sesa. Na se empanifo bi de nyoma gugu kwam. Yanso de nyoma gugu kwam. Na se obi apeso wo hye ne nkoma ebam. What you say? Enti de mema hu no se nyame ka se nyoma se metu America ka twom se mo so mo nyele mo hu. Na se ni se na ko si Ghana fo nti ase se adifo samsa na tie. Okay. Nyame wo yusu adifo ba akopɛ. Wo yusu adifo pi.
na odifo bia ne se nyame ne kasafa what you say now identity man ye de man ye fe na man ye nyame ne se odifo kasa na amma nyame na akasa na se odifo no wo kasa firi ono anadwene mu dia na se ono na akasa na opese nyame etie na wo ye nadwuma den ema no but de nyame beka no eso chen de odifo no be ye den ebeka na sunsu de nyame aka ne se ye election ye koye 2024 election Dr. Bawumia ebe we the election no na Prophet Benson maka na bebam papa ye da ase we so do ase se meti bibia on fremo mu amema maso ate mate ye bebo apinus okay Owusu Prophet Benson ena ene no akwakotwehwe enkomo no na ono so ede ne nyame afa ne so ama no ehu ede afa abatu ehu ababetu dwa wo kire se bibia ni ho a ebetimi asesa ne wo nyame aka 7 December ba ya babetu Dr. Muhammadu Bawumia ono ena nyame akire ne se wode no eba besi akodwa ne so Owusu am yede se enkomo we ligusu a wahwe ma yehu comment e wo video yi ase wo wie ne sa na fe when me subscribe button na so ede ama me too much gh na fe wo notification bell no so aka ho oye ne sa upload bia only first person a onsa ebetimi aka okọ social media handles ni nyina too much gh ho so ya kai se obe like no wa share ede ama me makra